Autorke antologije o carskom gradu rođene su u Prizrenu. Milana Milenković navela je da knjiga Prizrene stari nije samo priča o mnogobrojnim svetinjama koje se u ovom gradu i njegovoj okolini nalaze, već pre svega o Prizrencima. U ovoj knjizi su zastupljeni prizrenski pisci Petar Kostić, Manojlo Đorđević Prizrenac, Rade Nikolić, Srboljub Tasić, Spasoje Ilić, ali i mnogi drugi eminentni pisci koji su pisali o srpskom Jerusalimu. U ovoj antologiji naći ćete ne samo arhaični jezik i srednjovekovne pesničke forme, naći ćete i modern književni jezik. Ovo je jezik i trgova, i kasaba, avlije, pa bilo on sa mitskim prizvukom ili sa dubokim bolom zbog njegovog rušenja. Primetit ćete kroz celu antologiju da je visoko nacionalan, da proizilazi iz velike ljubavi prema ovom gradu, narodu i svetinjama i da zaista beleži sve ono što je Prizren za srpsku istoriju. Autorka Radmila Stojković-Knežević ističe da ova knjiga nije patetika posrnuća, ridanja i naricanja. Ova knjiga je jedna priča o prošlosti, opomena sadašnjosti i zavet za budućnost. Ja se nadam da će to biti jedan od načina da se odužimo svom zavičaju, jer kao što je rekao Ivo Andrić, svaki čovjek je dužan svome zavičaju. Pesnik Ratko Popović navodi da bi ova knjiga trebalo da pronađe mesto u svakom srpskom domu. To je jedna zapitanost, jedno iščekivanje, jedna želja za povratkom, jedna želja za trajanjem, jedna želja za svedočenjem da je Prizren bio i da će ostati naš. Pisac i novinar Predrag Radonjić kaže da Prizren nije i da ne treba da bude samo deo mita i epske poezije. Meni je prevashodno u Prizrenu srećan nakon 1999. nakon rata kada sam ja počeo da se bavim ovde novinarskim poslom, kada sam video sve te slike stradanja. Meni je Prizren u sećanju 2004. Morto Srbi, spaljeni arhangeli. Meni je Prizren u sećanju sa onih 16 nesrećnih Srba koji su tamo ostali. Meni je Prizren u sećanju sa onom jednom devojčicom od 9 godina koja tamo živi i pitam se da li mi imamo dovoljno hrabrosti i poštenja da pogledamo te ljude i tu devojčicu u oči. Ova knjiga o Prizrenu, prema rečima direktora Doma kulture Živojina Rakočevića, vratila je sve nas u istoriju i kulturu tog grada. Lela Marković i Radmila Stojković-Knežević prvi i čini mi se u kulturi gotovo najvažniji ambasadori svoga grada. A najteže je biti ambasador grada koji je nestao u najvećoj svojoj mjeri. Promocija knjige Antologija Prizrene stari održana je u galeriji Doma kulture u Gračanici pred mnogobrojnom publikom.